Bismillahirrahmanirrahim. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yushrikun. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa ambatna bihi hadaiqa dhata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha ailahum ma'allah ailahum ma'allah ailahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Amman ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahrayni hajizan ailahum ma'allah ailahum ma'allah bal aktharuhum la ya'lamun. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'al ard ailahum ma'allah ailahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa man yursilur riyaha bushran bayna yaday rahmatihi ailahum ma'allah ailahum ma'allah ailahum ma'allah ta'ala Allahu amma yushrikun. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas samai wal ard ailahum ma'allah ailahum ma'allah ailahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin qul la ya'lamu man fis
وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم في شك منها بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق